binati og minahal ko masalungon niya nabuntagan ta ka manghinlo sa ta guys. May pwesto ni ko Lagi. Okay. Buhay mahirap guys. Maningkamot dito para sa kuan guys. Today Sabado ron. April pila ron. Guys kay buntag na mauwang natagay no. Okay, I hope na maningkamot gihapon ta para alang sa kugmaon para makatabang ta sa lungsod sa mata.